Barak nak bersumpai api kena ke channel ke jonga kemai kerja yang pencai teach. Dia kena ke ganti ke pementang, kena ke video ke pementang hingga api. Kumno bapun secure ya ka account Facebook ke jongpi kena mapen like na ke basyahak ya ka account Facebook ke jongpi. Dia kamtam kum gitu ki Facebook account mapiling bat ka Free Fire, piling bat ka Instagram, piling bat kiwe kicing.com punya soda ka Facebook account. Dia ada pisah kan no kicing dulu ya pi. Dia dai tang ya pi. Andai parang jongpi ke video nak ke Facebook account. Dia kalau kicing dulu ka bakrau nak benta jongkiro jongpiro jo. Dia ngal ada berupa ya le bangal syahak ke ka Facebook account ke bangal ke Free Fire. Dia karena kecing sengapunut bangal link bangal adu yang ke Facebook account. Dia itu keluar ngapatip guna bangan le bangan yobinya ka handrai. Mentaleng bak cik terista mencing wardunya ngalala bantip guna ban recover lane ban yobi kituki Facebook account. Dia ya ke pementang yang baik guna bangan secure ya ka Facebook account bangin. Bu kacing singai nane bang kiwai kena melak ban login ya kan Facebook akan berjumpa warada kita yu password kita yu nombor phone jumpa mereka melak ban login ada usapkan udan ban pi nombor phone ban pi benda jaka Facebook udan ban pi ingin baik mentah kumnongin le ban like nak kecil cahat ya kan Facebook akan berjumpa show masa kena video ngak pada pi baru kita baik ya kena video. Semua sahabat anjing kerjaan yang ada kalau subscribe demi channel jonga. Juru banyak je kena video, ada video jumpa tu yang kena cikai jonga. Juru banyak tulang perlu jumpi. Hantam balik kai Free Fire nomor berada kisah. Kalau juru nak berkrau, share lem lagi ada video jumpa tu yang kena cikai jonga. Yang mentang sedang nak yang kena video. Play shibu. Parlok mentang sedang nak yang kena video kecing hikai kumno panlai tak pasyahak ke Facebook account kejumpi dia kumno penek ai Facebook une Facebook une lane une ulai le keju dia kan ai le Facebook like une hanya nanta le di 3 dot kita nanta scroll siapa ini yang setting ai hang ne password and security. Jadi kan hang ne password and security. Nang ta. Hendak lami kum tu mentangin page ya. Kumno ban secure ya ka account ke jongpi. Kena baki wai kun nom la shu ban login. Dan lada lem ai jing bit dama pi. De dan hanya use two-factor authentication. We will ask for a login code if we notice an attempted login from an unrecognized device or browser. Dia kognep dengan pan yang tahu login code. Lada pi login kau ke device. Lada kam day ke device ke pi login. Lada ke mobile ke pi login berus kata. Nek klik tu nek lama kum tu pinai uneu ka hajrong nomor ba kan wit te pan abis hangne text message SMS te pinai use text message SMS te tang ba pihaban kan mau yu password jongpi pihaban kan mau ba la da pen kan mau shu yu password ru sabu ka inbox hapo ngasih hikaya pi ka komen hapo ngasih hikaya pi kumno bapen like kumno bapen yuk biang yuk password yang mentang thoi password dengan pen iya piru menilai lakum selamat lebih
anda kalau mai gumne to ayu mobile nomor chupi hangne antar nomor kan tu nanta pen ayu tu nomor phone nomor pi le lang barka Facebook te nga ada nomor phone jonga dapat dapat nomor phone kom tu hangne harum continue continue kom tu Facebook kan send yau confirmation code atau message nang ta sa sim itu code barsa code dengan type confirmation code aslam ha lai pra sao kendai dan ada untuk dengan akhirnya continue macam tu kalau dia will send a verification code to this number if we notice an attempt login from a device or browser we don't recognize. Kalau bangin sa send ni code apa message lalu kasengkat ke bapi lain untuk number phone mentan pada login ha kalau device. Tangkum tu kalau dia yo jemon to na kana kaching hikai kachunga sa subscribe le kana channel kachunga bat kunjuru ban ya tulang parlo kachung pi kana kalau kham tam na ka bentai gitu ki ba leng ya ka Facebook account bat kiwe.com na marbang yu sibun ya ki ba hak account ki ba tu account konto te masya jui te don ro ki ba pancing yarap kunta terter